Shubor naga Khlem jong Nongsan Hima. Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Sylvester Nongtenger. Uloong baka seng Henyo Trap Integrated Territorial Organization kalali persya ya ka ega baka DC kapha badday nagatakadaw kan sami ka huri-hura hapleng gidkhot ka seng hito bad ki Pulit. Ya kani nakaliang USP ulakran bat kilat pathay khubor menta kasi ka khat pratrik unay tung arajar pulai ha kabayade ka jingja sha bom sha tiet bat sha ka wang tendong leer pensat khmat gidkhot ka hito manha ka sautarig jong mentahi ubanay uba Sylvester Nongtenger uloong ba gidkhot ka hito kilapan Kenya ka kundon chispa sa husaw CRPC balabu ka DC ka East Khasi Hills ha kabalaong bagi patba ni kinu-kinu kiseng bahalang kimla bantur sya secretariat Hendai hakabakum katukas ni lakhot hajir tang yu presiden kaseng manwan hanat sadar nakadaw bopong ki Janyong hendai u presiden kaseng u Khlem shim lawan marway baru lawan bat kibegi dukhat kaseng USP ulay thu ru bagi dukhat kaseng amtang bakilawan shibun ngut hendai kila pendon kamru degi ktien sang ye ki Pulit bat kumta la syakno sa hendriu ngut ban senran nang yu presiden ke hitu syapo hanat sadar Hakajuk kapor lai thu ru baki Pulit kila pakno iki menet pai shalayeng handai kini ki dekhot kila ong baki lit Bret iki plakat sya secretariat bat namar ke jingbam sya ka DC bat ka jingbu ya ka kendon chispa sa husau CRPC nakata kadaw ki Pulit kila khanglat iki da ka bakran jai bat ki dekhot kila tur jubor kumta ki Pulit kimban se ban pendon kam da ka bor di hajing sya tu kesni ni nakiliki officers la dalam magistrate bagi police jungi ni Khlem ngilap nang ni Khlem miss andal you know rai ba klati ba ka deputy commissioner kala declare ba section 144 bagi nono kisan halang ki ba kimla ban tur ka group sport sekretariat dan rai hukum tukasi na nila wayo la audio ni president jong hito ban record the statement for surat position dan rai jika bani wan maroi wan yalam bagi spang de nolok taro apa bakila yelum apa bakila tu ki Pulit jungi la le ong ki ba nai wan parhoi rai one time we are for surat position ban record ek statement ju bala khodu ayo dan rai okay kila ko aplat kila ngila sha parhoi kila le for surat positions la poi position kila kren kitin ki ba harukom da kitin si tin sang ki police po serat position syaba jangka serat position laktaru ki police nilong kesha mangila train ni de belong yasha ni sha ni Khlem le kana ka penhuri ki tinila sha ki marung primo po serat position la record experiment jomu hito president hadin bala de record di magistrate don idiam ram turu la on ki ba lino shi shalak jong ki kisan da bajajai wale kana ka huri-hura Temrai maki omba nakling ka hito ki omba ngin like Bret ba yeka plakat sport sekretariat rei baki om khanta de nimla bansha nakling magistrate bansha nangi bansha namar ba disi la ada ka section 144 ba kimla bantur ban Bret kum ka plakat ba persya ka sarkar po sekretariat dan dangi la khang de ki po DC junction Kashri junction ma ni la khang la de ki da kren ADMs don langut ki ADM la don Pulit jungi don aspirant tu don DSP don national bureau la kren ki bam dei ban le shakmat dei ban le phai no shiyim rei la taru ki kren ki turjubo ka jing turjubo te nakli police magistrate amban se ba have use ni ada ka my lathi charge but ni use ka stand kornet no Habayade bakajing syak kawang tendong leer pensat khmat kawe ke Dukan dia haka jaka set kali ke bapersya ya ka SBI main branch nakliang uba Sylvester Nongtenger kom USP ke East Khasi Hills ulong bakam nong ke basuk ban kem ya uway pa uway namar ladon de ki spangut ki badan haka tu ke jaka ban pen prayu palba ki Pulit kimban si ban hak ban Bret do tendong leer pensat khmat uba Sylvester ulong baka ke bajah po jong ka tu ke Dukan ka de namar baki Pulit ki Khlem Bret yo tendong leer pensat khmat Henry kishu Pyntyllun yo bat namar baka Dukan kano Shiliang bat ka jingkhang ka Khlem khang kum tahu tendong leer pensat khmat ulah telun syapo bankem kamlong ka besuk namar daki don ki dek spangut te ban dispose ki crowd bankem UAR mentoy ban dispose ki crowd ni hab ai ka stand grenade bat ka really jong stand grenade mde min kawang rengi shurul po pamadan ten rei snubok bat ka Dukan mut ki Khlem khang la khang satan mut utu grenade umrung despo
dan ray kashatar Khlem kham ki porwa ain rule long manam le mat dukan long kham hatem ka rule mot ka karun sajan dan ray amdei ba intentionally le ray black khang ban Bret itu ka Bedi waktu ke kes mata kila withdraw ke FIR. mana ba withdraw Mak itu kita try dukan kila file FIR. Persya yang mengiyo itu kila withdraw ke FIR. Tapi nak kalian ke polis pat kila le nak mentah kita try dukan itu ke day insya Allah kila seal compensate. yalla ya pendek kamdan makiru kisantu ba kamdei lek nang la dai lek nang tingin la lek Bret man kitri ya dan ray kisantu ba kedai ka ba por pakai role itu mot ka kan cikil long kham ha po ka role na jram naturally kawan haja te ki lo file fa la la ya ki kamdan kana no ka grievances Shubo le deh itu ke dukan ni dan ke gas cylinder kumboong. Dan ke gas cylinder lani ke dan ke gas tu. Apa ki roll itu stand grenade itu ke dan lempak ke jingma bio. Shubo la deh bade ban mi kita ki jingja ki susi kanjen dalam mi. Kemudian ki boong. kam thaira ki bosnai to stand grenade in such a way ta kurgom ba kinum thai la da pi kawang po kamera om le bar ngiru ngi trim sha yang ngi sar po kamera kawang tu stand grenade ro ngim le pishu sap tang kikmat otherwise dalam dek tamu kanam lalam ngi kum trim sha mot yang ngi sar po kamera kawang tu stand grenade ka shu sap tang kakmat tang tai lain tam dan tapi dan gas dan air dan cipta Kipat ba penlong yang ketenat Pulit mensyar dan kata ka jinga phong uniform di itu. kamde ke jikya ringi pat ni long ki bijaya ngi aila diki ngi long sin arsin ya aila diki ndai kamde bangi ken kya Pulit shlom jutia ndai ngi tristam man kapor ndai ba pelongi long mangi aila diki ngi kren da ketin pen lang jajai ki ndai ba kim soto tengin hapenon kam da ka kes